तो हे गाइस गाय इनके पे वातिन बाकी कुन जगह बेरे शमालिया तो तीन दिन का हम बात ताऊ ख्वाई थंग तुंगो ख्वाई ने RFC GYM अब एम बाजार गाना वना बस स्टैंड के सलाह खने मालायो सो नान वीडियो नाइटिंग चैसाक guys, tak so buka bagan bazar gara no bike parking khai gari bai thalasi nai sit ya gari sikare oh sit nai di lama puting to ha buat ini bagai harpek mang ha feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Feel you when there's no one around. Your beauty's so amazing. तो guys untuk ख्वाई शो पयang no kai jimo thana sekang xerox sheet pai nei gana kohini logo tongo kaisi book shop aron pai nei tak thang tongo एकदम मैंने सील करे ना तो Guys, banyak kah tak hiliki pitang tunggu. Guys, yang tak kalah sini gym bo. Kayak nurut tuh masuk dengan gym rock kayak ini. But ang gym kayak bin lagi sang tunggu bos gym kayak. Guys, siapa guys yang gym bo? Nara bakal masuk kayak mana? Bisa monthly 500. Yang di apa? So guys, gym bisingo arabu gym khaipayo ang bata gym jani masana getak bere phone ga nang gym I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. So guys, ang pegang gym ni kalau sanai ngetak direct sana mana tu pai nama thang sanai guys kisah mau ditok aja guys tak berani saya tunggu tapi kan telah sini nak